Inkuru eshanu z'ukuri za hackers zatunguye isi. Hari abantu benshi batekereza ko hacking ari ibintu byo muri filime gusa, ariko ukuri ni uko hari inkuru z'ukuri zagiye zibaho ku isi zerekana imbaraga za hackers. Hari abahackers bibye amamiliyari, hari aho binjiye mu bigo bikomeye ku isi, hari n'aho bahinduye amateka ya cyber security burundu. Uyu munsi tugiye kureba inkuru eshanu z'ukuri hackers zatunguye isi n'amasomo zitwigisha. Story ya mbere rero ni umuhungu wahakinze NASA. Hari umusore w'imyaka mike wigeze kwinjira muri systeme za NASA. Yari akiri muto cyane, akoresha ubumenyi yize ku giti cye. Yashoboye kubona amakuru y'ibanga ya NASA ndetse n'imishinga yabo. Ariko nyuma baje kumufata. Isomo twakuyemo mwaho rero, nubwo ubumenyi ari bwiza, kubukoresha nabi biba bishobora kugushyira mu bibazo bikomeye. Iya kabiri ni igitero cyibye amafaranga ya banki. Hari itsinda rya hackers ryigeze kwiba amafaranga menshi cyane kuri banki. Bakoresheje uburyo bwo kwinjira muri systeme ya banki bucece. Bohereje amafaranga kuri konti zitandukanye zo ku isi. Byafashe igihe kinini kugira ngo babimenye. Isomo twakuramo mwaho rero, n'ahantu hasa nkaho hafite umutekano cyane, naho hashobora kugira ibyuho bitagaragara umuntu yaheraho abiba. Iya gatatu rero ni virusi yafunze ibigo byinshi ku isi. Hari virusi yigeze gukwirakwira ku isi yose mu gihe gito cyane. Yafunze computer z'ibitaro, ibigo bikomeye n'imirimo myinshi. Abantu benshi ntibashoboraga gukoresha systeme zabo. Isomo twakura muri iyo story nayo ni virusi imwe ishobora kuba yagira ingaruka ku isi yose. Iya kane ni umuntu washutse abantu akoresheje telefone. Hari abakoresheje telefone gusa, agahamagara abantu akitirira ko ari umukozi wa company. Abantu benshi bamuhaga amakuru yabo batabizi. Ibi ngibi ndabizi mukunda no kubibona cyane hano mu Rwanda, birahaba cyane. Isomo rero riri muri iyo nkuru nabwo, hacking ntabwo ari technology gusa, ishobora no kuba gushuka abantu, ari byo twita social engineering. Story ya gatanu rero ari nayo ya nyuma, ni igitero cyafunze internet mu bice by'isi. Hari igihe hackers bakoze igitero cyatumye internet igenda nabi mu bice byinshi by'isi. Website nyinshi ntizakoraga, company nyinshi zahombye amafaranga menshi. Isomo nabwo twakuba muri iyo story, ni internet yacu nuko ishobora kuba yahungabana igihe cyose. Niyo mpamvu umutekano aba ari ingenzi cyane. Nk'uko mubibonye, hacking si inkuru z'imikino gusa, ni ibintu by'ukuri bishobora guhindura ubuzima bw'abantu n'ibihugu. Ariko ikintu cy'ingenzi si ugutinya, ni ukwiga no kumenya uko wakwirinda. Niba ushaka kumenya byinshi kuri hackers na cyber security mu Kinyarwanda, komeza ukurikirane channel yacu. Kandi ntuzibagirwe subscribe, like, share na comment. Twabanye nitwa James, komeje guhabwa ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.